Et nous sommes au territoire des Nyiragongo, dans le groupement Kibati. Ici, sur un terrain de 3 hectares, seront inhumées les 35 victimes des bombardements du camp de Lushagala à Mugunga par la coalition M23, armée rwandaise. Ce terrain a été visité ce vendredi 10 mai 2024 par la délégation du gouvernement central en présence du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, qui annonce la désaffectation de cet espace. Nous avions signé hier soir un arrêté qui désaffecte ces terrains et qui l'attribue au mémorial que nous allons faire ici en mémoire de nos victimes de la barbarie des Rwandais et leurs supplétifs. Ici sera le mémorial où seront désormais enterrées toutes les victimes de la guerre que mènent les poulains de Paul Kagame sur le sol congolais, annonce le ministre des Droits humains Fabrice Puela. Des sites qui étaient réservés aux anciens combattants pour ériger les sites de mémoire, ces cimetières qu'on appellera génocostes, c'est-à-dire les génocides pour des fins économiques. Et nous tous, nous viendrons ici pour nous recueillir, pour nous souvenir, pour conjurer les sorts. Soulignons que, peu avant, sous l'égide du FONAREV, cette délégation gouvernementale a visité les familles victimes des bombardements de l'armée rwandaise sur les camps de Lushagala. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo leta iravuga ko abantu 35 aribo bahitanwe n'ibisasu byarashwe ku nkambi y'abavanywe mu byabo mu nkengero z'umujyi wa Goma mu cyumweru gishize. Intumwa za leta zirimo abaministeri basuye iyo nkambi bizeza abayirimo kuzabaha imfashanyo. Inkuru irambuye Ali Darius Asanka. Mu mujyi wa Goma, izi ntumwa za guverinoma harimo abaministeri babiri, Albert Fabrice Puela w'uburenganzira bwa muntu na Modeste Mutinga ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, zakoranye inama na guverineri w'intara General Major Peter Chirimwami Nkuba. Mu byo bavuze bibanzeho bagarutse ku gitero cya bombe cyagabwe mu nkambi ya Mugunga kigahitana abantu 14 mu cyumweru gishize. Avugana n'abanyamakuru hano i Goma, Ministre Modeste Mutinga yasobanuye ko umubare w'ikubitiro wari watangajwe wagiye uhinduka. Ababanzi bongeye kwica nanone. Guverineri amaze kutumenyesha ko umubare w'abapfuye ntabwo kiri ku bantu 14 gusa, n'abantu 35 bamaze gupfa n'abandi 37 gukomereka. Twafashe umwanzuro kwa gatandatu gutaha, turindiriye yuko abandi bayobozi badusanga hano i Goma. Kuri uyu munsi wa mbere w'uru ruzinduko ruzamara iminsi 3, aba baministri n'abandi babaherekeje bavanye Kinshasa babanje kujya gusura abakomeretse cyane bari mu bitaro bya Sebeka Ndosho n'abandi bari mu bitaro binini by'umujyi wa Goma. Nyuma yaho, Ministri w'uburenganzira bwa muntu Albert Fabrice Puela yamaganye iki gitero ashinja umutwe wa M23. Albert Fabrice Puela yabivuze ati: turababajwe cyane no guceceka k'umuryango w'abibumbye mu gihe haba igihugu kitubahiriza uburenganzira bwa muntu kikica abandi. Uyu muryango ntacyo ubivugaho, ariko iyo ufite ikibazo kubyerekeye amabuye y'agaciro muri Kongo uratera induru hose. Amaraso y'abanyekongo ni kimwe n'ay'abanyukraine. Ibi bintu ntabwo twabyemera. Imiryango yabibasiwe n'ubu bwicanyi yabwijwe ry'Amerika ko kubasura bidahagije kuko atari ubwa mbere guverinoma yohereza aba baministri no kubasura, ariko nta cyahindutse muri ibi byose. Astrid Ndimubanzi na Roger Karori twabasanze bari gucunga abavandimwe babo mu bitaro byasuwe i Goma. Kuva barimo ntibigeze babona imfashanyo iyo ariyo yose, kandi nta kindi basaba kuri guverinoma usibye ikintu kimwe. Twahuye n'ikibazo cyo kuba tutari iwacu. Icyo ni ikibazo cyane. N'ikibazo cyo kuba turi mu ngambi, ndakazi dufite, ndabyo kujya dufite, abafaziri nukuza. Ibyo abategetsi badusezeranyaga ni byinshi, ariko ibyinshi ndaki. Nanone nguyu munsi kumbunzi zimaze ng'imisi zitarya n'ubwo ubwo yari bwinshi, ariko icyo nasaba cyane n'Imana ikabidufashirizamo n'ugutaha tukaje iwacu.
Intumwa za guverinoma zatangaje ko hari abandi baminisitiri bazava Kinshasa baje kwitabira umuhango wo gushingura abaguye mu gitero cyo ku nkambi ya Mugunga uzaba kuwa gatandatu tariki 11 z'uku kwezi. Aba baminisitiri bamenyesheje ko guverinoma yafashe umwanzuro wo kuzafasha imfubyi zasigaye no kwishura amashuri yazo kugeza imyaka 18. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma. Demokarasi ya Kongo, impunzi ziba mu nkambi ya Burengo, Rushagara na Mugunga mu mujyi wa Goma zirasaba leta ya Kongo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kuzimura zikajyanwa aho zibona umutekano uhagije. Goma, Jimishu kandi bakomera. Ni nyuma y'uko mu duce dutandukanye tugize umujyi wa Goma twibasiwe cyane n'ibisasu biva mu teritwari ya Masisi, harimo kubera imirwano hagati y'ingabo za Congo FARDC n'abarwanyi ba M23. Bimwe muri ibyo bisasu kenshi bimaze kugwa mu nkambi bigahitana ubuzima bw'abantu. Izo nkambi uko ari 3 ziherereye muri quartier ya Mugunga na Lac Vert mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Imwe muri izo nkambi mu cyumweru gishize yatewemwe ibisasu byahitanye impunzi zigera kuri 20, abandi barenga 37 barakomereka. Impamvu izi mpunzi zisaba kwiza nkambi zakwimurwa ni ukubera umutekano wazo utameze neza. Bamaze gutera ibombe riraza rihitana umubare, ubu dufite ikibazo n'impungenge cyane. Ni nayo mpamvu twasabaga guverinoma yacu ya Kongo kugira ngo ikure ahangaha ireba ahandi yadushira, kuko urabona munyamakuru ahangaha turi mu kibazo kirenze cyane. Izi mpunzi zivuga ko umutekano muke ukomeje kugenda wiyongera muri quartier zizengurutse izi nkambi. Richard Gasore Bizwara numwe muri izo mpunzi wavuganye n'Ijwi rya Amerika. Iri bombe riterwa ahangaha rishobora kuba riza ari twe rishije kureba, kuko urabona aduyi twaramuhunze, ariko kumuhunga kose aduyi ntabwo ashobora kuba yarabyifuzaga, kandi ashobora kuba atarumvaga ko twahunga. Duruwa nangwa se uburenganzira dufite ukugira ngo barebe ahantu badushira. Ibitari ibyo ngibyo, twe nk'abakongomani bahungiye ahangaha mu nkambi ya Kimashini tugomba gukora imyigararambyo tusaba guverinoma kugira ngo irebe ahantu yadushira. Nubwo izi mpunzi zisaba kwimurwa, hari abandi banyekongo batabibona uko. Ababo bavuga ko badashobora kuva muri iyi nkambi mu gihe leta itarakora ibishoboka byose mu kugarura ituze mu duce baturutsemo. Twebwe icyifuzo cyacu nuko guverinoma yacu yakoresha imbaraga zose ikarangiza iyi ndambara, tugasubira iwacu Masisi, tugahinga ibirayi, tugahinga ibijumba, tugahinga ibishimbo, umutekano ukaramba. Uva mu nkambi imwe ujya no mu yindi, koko ubwo wabaho gute? Nta mutekano waba uhari. Hodari Muhawe Darius, umuyobozi w'urubyiruko mu ntara ya Kivu ya Ruguru, we asaba ko igisirikare cya Congo FARDC cyahagurukira kurwanya M23 no kwikura mu duce yafashe, bityo abaturage bahunze bagasubizwa mu byabo. Kwimuka ntabwo ari cyo cyari cyaba igisubizo, kuko igisubizo tugomba gukiraba kuri leta, ariko cyane cyane ko leta igomba gushaka ukuntu yahushoreza zino ntambara, ikafata imyanzuro nyayo, ikagwana urugamba rushitse, ntibagwane birabyo bita buri kanya ngo repli strategique, gusubira inyuma kwa buri kanya bakamera nk'aho batazi ibyo barimo. Mu gushaka kumenya byinshi ku byo zimwe mu mpunzi zisaba nko kuba izi nkambi zakwimurwa, Ijwi rya Amerika yavuganye na Bwana Christian Kalamo, umuyobozi ushinzwe imibereho myiza n'itumanaho muri komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR ishyami ry'intara ya Kivu ya Ruguru. Turi mu gihe ibintu bitameze neza, kandi iby'impunzi zivuga zifite impamvu zibivuga, ariko guverinoma ibinyujije muri komisiyo yayo yita ku mpunzi, ibyo bintu kugira ngo ugire icyo bikoraho biragoye cyane rwose, kuko iyo bavuga ngo bashaka kuva mu iriya nkambi bajye mu yindi nkambi, ibyo ni ibintu bisaba umwanya muremure, kandi icyo dukora ni ugushakisha uko bava mwa ziriya nkambi bagasubira mu byabo tumaze guhasha umwanzi. Ntabwo umujyi wa Goma witeguye na gato kuba wakongera umubare w'inkambi, ibyo ntibishoboka. Inkambi za Mugunga, Rushagara na Bulengo zicumbikiye abanyekongo bahunze baturutse mu teritwari ya Masisi, ndetse n'igice kimwe cya Kicanga gihuza teritwari ya Masisi n'iya Rucuru. Uretse ibisasu biterwa muri izi nkambi biturutse mu teritwari ya Masisi, aba bavuga ko hari n'ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kuba ingutu muri izi nkambi kuva aho impunzi zatangiye gucumbikirwa mu mujyi wa Goma.
Ku rundi ruhande bamwe mu bayobozi ba quartier zegeranye n'inkambi mu mujyi wa Goma bavuga ko ku duce twabo tuzengurutswe n'inkambi bitera umutekano muke mu baturage basanzwe. Imibare ijwi ry'Amerika yakuye kuri komisiyo y'impunzi CNR yemeza ko kuva aho izi mpunzi zitangiriye gucumbikirwa mu nkambi zitandukanye zo mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma, muri izi quartier hamaze guterwa ibisasu birenga 5. Muri byo abantu 24 nibo bamaze guhitanywa nabyo, bikomeretsa abandi 48. Jimmy Shukrani Bakomera, ijwi ry'Amerika, Igoma.